nama, jer smo se danas ovdje sabrali u ovaj sveti hram u ime Svete Trojice, gdje smo nedavno proslavili praznik Pedesetnice, silaska Duha Svetog na apostole, a evo večeras i sutra u Čijanskog čuvenog sabora, kada slavimo sve svete, sabrali smo se u ovaj sveti hram koji svaki put kada dođem u njega vidim da raste kao ono malo dijete u koljevci koje stasava u ono istinski oblik, istinsko biće. Mi se danas zaista posebno radujemo da imamo evo čast i zadovoljstvo, zahvaljujući dragim kumovima ovdje posebno i našem načelniku koji se trudi, evo i dragi kume ovdje prisutni koji se potrudili da ova zvona kao glas, kao što smo čuli u psalmima u Starom Zavjetu kada je Bog naredio da se načine od srebra kovane, kako kaže, trube, na kojima su i sa kojima su pozivali na prinosenje žrtve Bogu i blagodarnosti. Danas u ovo novo i savremeno vrijeme ovih vjekova više Bog je dao da se uobliče te trube u zvona koja zvone kao glas truba i da stišavaju, kako kažu molitvama tamo, bure i vjetrove razne i nepogode, ali ono što je bitno da pozivaju nas vjerne na molitvu, na prinosenje žrtve ovdje. Ovaj hram i svaki hram danas u ovom Novom Zavjetu je upravo i slika onoga starozavjetnoga gdje se Božjom zapovješću čitalo štivo iz Starog Zavjeta gdje se prinosile molitve Bogu, ali prinosile žrtve Bogu. Jer Bog je od početka stvaranja ovog svijeta naredio čovjeku da od svojih ruku, dakle plodova, da li zemlje ili stočarstva, bilo čemu, prinosi žrtve Bogu kao blagodarnost za ono što On sam daruje čovjeku. To isto i mi činimo, ali danas u jednoj beskrvnoj žrtvi, u liturgiji, prinoseći opet, kako tamo kažemo, tvoje od tvojih Bogu, jer ono što prinosimo i mi smo opet trudom svojih ruku i znojem proizveli hljeb, od pšenice i vino od roda vinogradskog, da bi prinijeli kao isto zapovijest Gospodnju. I sam je Gospod na tajnoj večeri rekao da ovo činimo u njegov spomen. Sve to što činimo, na kraju činimo opet radi nas, radi naših duša i naših tijela, kako bi se ono spasavalo. I ova zvona danas, koja je ako Bog da, trebalo bi sutra na dan svih svetih, da se podignu na ovaj hram, da zazvone prvi put. To je istorijski trenutak, to je zaista velika radost kada na jednom hramu podignete zvono ili zvona i zazvonite, onda se i ovi vjetrovi koji su, nažalost, ovih zadnjih mjeseci često nad nama, nad našim zemljama i njivama, našim kućama, pa nam zadaju nekako malo više brige i za naše njive, ali i za naš život. Zato je potrebno, braći i sestre, da ova zvona što prije podignemo i da iskreno molimo Boga do tiša i ove kiše koje padaju previše. Slava Bogu, kako kažu veliki i sveti ljudi za sve, slava Bogu i za kiše, i bez obzira da li su izobilne ili previše padaju, slava Bogu i za nevolje, slava Bogu i za ono što je dobro, ali sve je dobro. Kada smo bili sad na ostrvu Svetog Vasilija, ja se ne sjećam zaista da se doživio tako obilne ljuskove i kiše. I ono što je rekao mitropolit Dionike, slava Bogu, to je Božji blagoslov i sve Božji blagoslov. Koliko god nama nekad u trenutku da to ne dovara. Mi smo ljudi, mi smo gospodari ove zemlje, mi upravljamo ovom zemljom donekle. Bog je taj koji upravlja apsolutno svim i svačim. Zato je potrebno da mi sa svojim upravljanjem budemo pravi upravitelji, da budemo pravi domaćini, da upravljamo dakle ovom zemljom
trudimo se da ne griješimo, trudimo se da volimo, da ljubimo, da se žrtvujemo, jer sami, da ne govorimo samo o negativnim ili lošim stvarima, vidimo šta se sve dešava u svijetu. Zato odreznimo se od ljubomore, od zavisti, od pakosti, od bilo čega onoga što naprlja naše srce, uselimo srca naša radost. Radost vaskrsenja jeste radost opraštanja svima za sve. Kako tamo kaže, da volimo i neprijatelje svoje. Zaista je to jako bitno. Nije nekada jednostavno, ali je najjače. Onda nema oružja nijednog koliko je ljubav jaka. Ljubav pobjeđuje sve, kako kaže. I ova ljubav mogu i veliki ljudi koji su darovali ova zvona za ovaj hram, ostaće vječno zapisana, ne samo na tim zvonima. Evo imamo u mnogih hramovima starim zapise na zvonima od naših velikih predaka. Čak posebno, vrlo često darovano zvona naših hramova, našoj partiji, od kralja Aleksandra pokojnog, nekadašnjeg. I to se, recimo, ovih dana smo pronašli na jednom zvoniku, neću reći sad koje crkve, ali nadamo se da će to zvono da se vrati, koje isto kralj Aleksandra poklonio. Ne nalazi se u našim rukama, ali Bog da vratit će se i to zvono. Tako da zvona su Božji blagoslov, da nas prizivaju na molitvu, da se uvijek što više zvone na radost, na krštenja, na vjenčanja, ali onda i kad moramo odlaziti Gospodu pred njega, dušom svojom ili tijelom u grob, neka i tad zvone dostojanstveno, jer smo ljudi. Dragi kumovi, hvala vam na ljubavi, na žrtvi, neka vas Bog blagoslovi i da ova zvona, evo ako Bog da sutra, mi ćemo odmah na Konjanskog sabora, čim otac Dragan javi, da su zvona podignuta, a s obzirom da sam ja kao dijete odrastao ispod zvona u Baškoj Palanci uvijek zvonio, ja jesam i naredio, ja bih volio da ovdje bude još 4 zvona, da ovaj grad bruji, da zvoni, da nas poziva Gospoda molitvu. Neka blagoslovi Bog ovaj grad, da ovaj hram, ako Bog da što prije ukrasimo i s polja još fasadu stavimo i da ukrasimo ovaj hram freskama i ikonama, da ga pripremamo što prije na osvećenje i da se radujemo, veselimo životu. Živjeli i Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.